أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mga palangungan ng mga agama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita ni nakapagkita. Habi po sinamuin pag nasihat ko ini na tumayngog kita niyo sinambok din ng mga kataymang urad nato amo in hafizul Quran mamassa kato ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala wairu undugain dengan al-hafiz Saddam Abdurrahman. فليتفضل سيادته المذكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Alhamdulillah, yato na diamog nato in basahan din ang kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala na suratul mulk na ingkita niyo timatayingog sin basahan na Quran na biyara kita niyo namasa makapahala kita niyo dakula pahala. Tiap-tiap hambuk huruf na hambuk karayawan us inambuk karayawan niya lipatan siya maka hampu. Tinya tiap-tiap hambuk huruf makakawa kita niyo hampu karayawan. Napilain ayat na basahin doon amo intengugan nato. Alhamdulillah mga palangungan ng mga agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bali, continue nato in amo in topic nato amo in kiatagnan nato na nakarwa ikatuna ini amo in sifat sin tao nagdara ataw ka nagpasaplag ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlas amo in na bisara nato diha ini ikaunom din ang mga sifat niya na husnal khuluq. Husnal khuluq. In palangay marayaw hamok yaun amo in purpose sin Allah Ta'ala hapag daak niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang siya Rasul hasupaya mahinang siya suntuan sin karayaw ataw kadayo sin adat ataw ka akhlak. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya inni buistu li utammima makarimal akhlak. Sa gawain hadis yaun bagkantanto siya sahih sa in sahih din ang mga hadis lang ni buisto li utammima husnal khuluq. Amo yato in sahih. Amo in hadis amo in makarimal akhlak. Sa gawain makna niya atin niya magsibur atin niya di aka ko sin Allah Ta'ala di aka ko sin Allah Ta'ala ha supaya masampurna ko in palangay sa rayaw-rayaw. Yan. Na din sa papiaon mga palangungan ng mga agama Islam kingatan na to in last amo in nakisa na to din ang mga sahaba sin Rasul sallam amo in usog yaon imulak siya hatay ko si mga sahaba in agi niya ya Rasulullah tinya mabaya kulong niya minang maasiyat amo in zina al-iyadu billah piyatawag siya at niya sung kawasan si mga sahaba at niya mulahon nila nintaw yaon lon sin Rasul kanila da'uhu at niya pasarin niyo na pakarian niyo kako. Pagdatang mong padig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iya siya sin ato dia siya magmeeting sin marayaw inagi kaniya sin Rasul sallam na long niya uno long niya o long ni inamo long sin usugyaon haon long niya uno mabaya ko long niya hinangan long niya kan ina mo imbiya kabayaan mo hinangan mo harugain babae long ni di long niya
lalong niya ja'alanillahu fidak. Di kulong ni mabaya, hinangan kan ina imbihayan. Inagi kanya sin Rasulullah ingkatan mga manusia bihad tora, wayroon mabaya, amuin hinangan maksiatin ina nila. Namikyan, long sin Rasulullah, ontay mangud mo babae, long ni on. Uno long niya, mabaya ko long hinangan sin taong, ina mo imbiya kabayaan miya tuhatay mangud mo babae. Long niya, la ja'alanillahu fidak. Tinya, di ako mabaya long niya. Na long sin Rasulullah kaniya, biyad tora ingkatan tao, wayroon mabaya, hinangan maksiyat intay mangudilang babae. Halas niya, na diuahan si sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi niya, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah susya in pangatayan sintaw ini, waghfir dambahu, iban ampuna indusa niya, wahassin farjahu, iban salamata in aurat niya hadinya mausal akhiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada na sabab yaun na biyad to in palangay sin Rasul sallam, tinyakita na to in hanunot niya. Hangkalon sin Allah ta'ala kaniya, fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Law niya, hasababan sin sa lagkulag ku ni'mat sin Allah ta'ala kay mo amo in agama Islam, na subay dahon mo mga tao sin amo in hanunot. Imana niya atin niya, ayaw mo sila kasla sin amo in agamayan. Dahon mo sila sin mahanunot biyayan, iban nagdara sin amo in ulong kanila. Banglaw na in kaunan mulon sin Allah ta'ala, hatin niya, kaslaon mi mga tao atau kaluguson mi mga tao haamo inkiabagwaan sila din ha aturan sin aga mayaun na bisa long niya magad na kay mo yaun mutas da imana niya migda long tabiayan. Nadena sabab yaun mga palangungan na mo agama Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya lulukis halom sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fath. Kabakan na to suratul Fath. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Lang ni Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amo in sila miyamagad kan Muhammad na nagsisipat sila ashidda 'alal kufari ruhama'u bainahum. Bang silan sadsa amo in mga Muslim na kakitan mo in landuin pagkasilasan nila. Landuin amuin pag-ulong-ulongin nila biyayan. Bakang biya mga maghapin na zaman ta biyayaon, bang amuin maatubang ta intay mangud ta Muslim na magpakita tud kita sin amuin kusog ta, iban amuin isog ta biyayan. Na bakang biyayan mga palangungan na mga agama Islam, inda akan sin agama bang mga Muslim na ruhama ubaynahum. Amura tindakan sin Allah ta'ala mga sahaba, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, so way paonan in pagkasilasa haantaran sin mga Muslim biyayan. Damikyan babayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kita niyo mga bariman ataw ka nag-agama Islam, bariman fa Allah ta'ala na piyawagib sin Allah ta'ala inamuin pagkasilasa biyayan. Piyawagib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dihilang kita upamahan. Lalu sin Rasul sallallahu hadis niya, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Nakaupama law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga bariman. Sintungod sinamo in pagkasilasa nila, pag-ulong-ulongin nila, habya sa panton hambuk jasad, hambuk baran. Inambuk baran yaon, naon mga anggota baran niya. Na pabilaon doon makanan ng masakit, hambuk din ng mga anggota baran yaon, na lamangkap in masakit, hakatan, amo in jasad si manu siya kasakitan katan. Na bihayan da imbar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang-on hambuk Muslim atau kabar iman mukmin amo ing kasaktan siya, kasakitan siya na kananaman singkatan mukmin at niya kasakitan katan sila.
Adena sabab yaon na amo yaon impamando sin agama sin kita niyo, pamando sin Allah Ta'ala, ibang pamando sin Rasul Sallam, doon kita niyo amo in dumayaw, iban magkasanyangan, hapwa sin kamatay sin kita niyo, apabila paonan nato in kasilasa. Sabab in kasilasa sin Allah Ta'ala hamano siya, na magad halasa sin mano siya pagkahin niya mano siya. Long sin Rasul Sallam kaibanan hadis niya long ni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kaulungin niyo inhisyo su inyaon hababo sing gumi, apabila maulong kamo hahisyo su naghula hababo sing gumi, na ampa umulong kaniyo inhisyo su naghula taas langit. Imana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan bibayta na irhamu wa tarhamu wa ghafiru yughfar lakum. Long niya subay maulong ka mo pagkahin niyo. Ibang pag-ulong-ulungi ka mo. Ibang pag-maap-maapi ka mo. At niya, amo imba makarusa intay mangudta, di lang ta siya ka maapambiyan. Bakit amuin, magtoy kita mag-react at tawa ka, umaksyon sin amuin kamudarat sintay mangudta biyayan. Di lang ta maapan ta siryayan. Supaya di maon inamuin, para kalah antara ta iba antara sin siya, ibang supaya kita di magdusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mahinang tayat to, amuin, dihilan ta kamaapan intay mangudta na kadusa na ampunan sin Allah Ta'ala impardusahan tabiyayan. Na hisyo imano siya di mabaya ampunan sin Allah Ta'ala impardusahan ni. Weroon mano siya di mabaya. Na sabab yaon na subay paonan na to impagkasila antara sin kita niyo, iban pag-ulong-ulong ibiyayan, ibang pag-maapi biyayan, hasupaya maampun sin Allah Ta'ala in mga pardusahan sin kita niyo. Demikian lo sin Rasul long niya, laysa minna man la yarham man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukelong niya tarbilang din na umat kulon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in manusia amuin di siya maulong ha mga asibikan niya. Imana niya bang in kita hati niya yaong kita hati niya kita in magulang upama niya ataw ha posisyong kita biyayan ataw nakura kita biyayan na kailangan kaulungan ta inhisyo siya hababaan ta biyayan. Kaulungan ta paonon ta pag-ulong biyan kanila ataw ka bang nakaasibi ka ato paonon ta wag na mo in kuanon ta sa juri unta sa zain nakaasibi ka ato biyayan. Namikyan way wakir kabirana hati niya amuin pagadatan ta pagrespetuan ta in nakamagulang ka ato biyayan ataw ka amuin nakataas ka ato biyayan. Pagadatan ta biyayan. Na pabilalong ta, di kita maulong ha pinakaasibi ka to. Ataw ka pinaka mabata ka to. Ataw ka among bataan talong ta biyayan. Ataw ka amuin, di kita mag-respect amuin magulang ka to. Ataw ka among hisi nakura ka to pamaniya. Na bakang kita tabilang din na umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yuslisin pag-agama ta mga palanggungan na mga agama Islam. Yusli sa tinya kiason kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bakang kita tabilang din ha amuin umat niya biyayan. Adena sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam lando in dayo sin agama Islam. Lando in lingkat sin agama ta amuin agama Islam. Sin amuin pakaragyaan ta biyayan. Namikyan natin niya in kita natin niya magulang ataw ka hataasan na kailangan tuod na subay kita imahinang suntuan sin hisyo so hababaan tabiyayan. Kita inhatin niya amuin mahinang biya suntuan biyayan. Na din na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam na nagsabda in Rasulullah sallam long niya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di long niya matawag sampurna in iman sin hamuk kaniyo hahingga amuin umulong si hatay mangud niya habiya ulong kasi niya ginawaran niya. Adena sa papiaon, so pamalong ta amuin, ulong ta ginawaran ta, labi din sin ulong ta tay mangud tabiyayan, na tanto hati niya pa waktu makahinang kita katitipuan ataw kakangian hatay mangud tabiyayan. So pamain ulong ta hatay mangud tabiara ulong ta ginawaran ta, na di na to kita makapikil amuin hinangan ta pitna ataw kahinangan ta kamudaratan intay mangud tabiyayan. Adena sa papiaon, lando ilingkat sin pamando sin agama mga palangungan ng mga agama Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam
Bagan sa amuin, suntuan siya si mga bariman. Sampai pa amuin sila, amuin bagan bariman hati niya dugain aga mabihayan, na maulong da siya bihayan. Maulong da mga kafir bihayan. Pangayuan niya hidayat in mga tao nagkukufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiniyadira mabaya amuin, mamudarat sila niya hamuin, di sila makasud agama sin Allah ta'ala. Na di na sa mapiyaon mga palangungan na mga agama Islam, na subetud hati niya magmut-mut, imano siya, amuin ipanawag-tawag niya in agama Islam. Iban magpakita siya sin pangadatan sin agama Islam, hati niya makaatwal niya ataw ka maka-implement niya ginawabaran niya, hasupaya mahinang siya suntuan sin mga tao amo palong ta amo inhang kaagama niya bisan amo indugain agama biyayan na sobera tu dati niya mahinang siya suntuan sin dayo sin palangay hasupaya maon hati niya inamuin magbilib sila sin agama ta pagugos hati niya sumod sila maripa agama ta biyayan. Dahil sa papiyaon na na-encourage mo sila hati niya nasalamat mo sila dahil haamuin kamudaratan biyayan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamuk waktu, niyato siya pa Taif. Pagkato niya pa Taif bihayan, na naonin amuin para kala, hati niya, jura-jura sin mga tao dito siya, tawag ka amuin, sampai hati niya amuin, piagtilo niya bato bihay, piagtilo si mga tao Taif siya, sin bato. Na pagubos bihayan, na wera siya amuin, nagkuhan siya at wala niya piyangayuan kamudaratan ni mga tao yaon. Sampai nagdakin Allah Ta'ala mong para sa salam hati niya amuin ipazulza na sin Allah Ta'ala in mga tao yaon amuin nakaasag hadugo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa gawa in Rasul sallam unin agin niya nangindo asya fa Allah Ta'ala. Allahumma inni ashku ilayka du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل في سخطك لك الأتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Ini indua si Rasulullah. Diuahan niya mga tao amuin nanilukan niya habato sampai amuin na asagin dugo niya doon hayaon. Long niya, ya Allah, sabnatog ka ko ini na mag-complain ako kay mo, sina mo in kalamahan ko ini. At tinayin ako ini, wayroong kusog ko, ikaw in taga-kusog. Ibanin ako ini, hati niya limitado, impikilan ko ini. Ikaw ina mo in kwan. Iban malamak ko mga tao na ikaw imaulong hakatan maulong. Yan. Ikaw intuhan sin mga tao ang malama. Iban ikaw ra intuhan ko biyayan. Nahisyo palong ni hauno mo kulong na ipangandol. Matto pa amuin tao amuin malayo din ka ko atawa ka amuin di makahati sin pakaragyaan ko ataw kamadto pa kontra amuin tagmilik sin pakaragyaan ko biyayan. Nabalong niya wala naon kay mo inamuin astol ka kulong ni biyayan. Nasari na long niya di na maunong sa magpatilibon ako sin amuin sa haya sin pamayhon mo amuin si mubang ataw ka amuin nakadihil kasawahan do nakalinduman iban amuin magparayo sin pakaragyaan sin dunya iban akhirah amuin papanogak amuin palayo din ka ko inamuin astol mo ataw ka amuin pakaragyaan mo biyayan kalzulsanaan ikaw ralong niya in makahati ka ako ataw ka amuin tumayma sin amuin magrida ka kulong ni biyayan la hawla wala quwata illa bik amuya tindua sin Rasul sallam hawak to amuin piat panugan sa sin amuin Jibril alaihi salatu wassalam in agi niya long ya Muhammad inna Allah fashahada qaumak wa sami'a qawlak wa anzala malak kal jibal fa in syi'ta ya Muhammad lon sin Jibril sabda to rin Allah Ta'ala kita niya in kakahinang sin kaum mo iban diungog niya in himumungan mo yan piyapanog sin Allah Ta'ala mong kay mo in mga malaikat
amo in kiyawakilan sin Allah Ta'ala simbud. Balong niya in kabayaan mo. Amo in gipitan sila hadwa budian na lon sin Rasulullah na natin niya diuahan niya in mga toya o mga kafir. Inagin niya, Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayati in mga tao ko ini sebab awam sila haaga makulong niya. La'alla Allah yab'atu min aslabihim may yuwahidu. Arakala on panduon pagwaon sin Allah Ta'ala din ang mga sulbi nila niyaon amuyad tuin manawahid fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakita ni ba mga palangungan ng mga agama Islam inhanunot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangdikato yadto na katoy na ba mga tauyaon na kadihil kako kabinsanahan iban kazulzanahan biayat na in Rasul sallam diuahan niya hidayat in mga tauyaon banglaw na in mga tauyaon di na magkahagad kako arakala on panduon ng mga sulbi nila wala pampiyanganan hati niya wala pa nahinang bata arakala apabila mahinang bata sampai ipanganak siya amoy ti magkahagad fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dahil sa yaon mga palangungan ng mga agama Islam na biyara amuin hati niya amuin biya baita katosin amuin mga kisa biya mga aliyasi hawak tu amuin na nawag-tawag siya hakom niya ha pag-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kapag ibadat fa Allah Ta'ala na unihinang nila alaya yasin yaon faqataluhu piyatay nila nintaw yaon na nawag-tawag ha agama sin Allah Ta'ala pag-uwas biya natin piyakita sin Allah Ta'ala kaniya in amuin bubutangan kaniya halom sin surga. Diyan. Na din na sa wapiyaon na amuin naangan-angan. Amuin sin naangan-angan sin kaum niya ataw kanaangan-angan niya subelong niya kingatan si mga kaum kuyaon in amuin ako yari ako surga hati niya ikram ako sin Allah Ta'ala sin surga habiya pag ikram niya ha mga tao amuin managdara sin agama Islam amuin na kauna biyayan. Biyabaita sin Allah Ta'ala nung niya wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidur la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idhan lafi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yan mga palangungan na mga agama Islam amu yaunin ayatan amuin na maita sinamuin kisayad to amuin kabaita na to amuin hamuk kaum amu atawa ka kaum yang piarahan sin Allah Ta'ala amuin nagpasaplag manghindo kanila kabuntulan sa miula nila atau kapiyate nila intaw yaun. Ngayon na sa yaun mga palangungan ng mga agama Islam in Allah Subhanahu wa Ta'ala na lang atau kasangat atau kalando kaingatan niya impakarajaan sin ipon niya. Ngayon na sa yaun mga palangungan ng mga agama Islam ikapito din ang mga sipat sinta o nagdarasin agama na subay on ka-ikhlas niya al-ikhlasu lillah hati niya hambuk ya din ang mga salamat atau ka ikadohat si manusia pakarajaan niya hati niya imana sin ikhlas ini na tagiridun niya hati nillahi azza wa jal uno kakahinan mo din naman himumungan mo atau kadena pikilan mo pahimumungan mo pakakahinan mo uno biyayan na subhalillahi ta'ala hati niya karna Allah Subhanahu wa Ta'ala karna hasupaya madohat mo in karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adena sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam imbaita sin Allah Ta'ala manunjuki sin amuin ka-ikhlas lang niya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. In ayatan ini piapanog sin Allah Ta'ala in asbab niya
din ang mga Bani Israel. Tiwero lang na di akan kaning, ba't malengkan, magtag-ifon fa Allah Ta'ala, hatulos ikhlas ka niya in agama, at tiniwero kung tagdapuro kayo na agama biyayan. Imana niya, apabila maginang ko sindakan sin agama, na lillah irda li Rabbil Alamin. Hati niya, bukan irda unnas. Hati niya, supaya karidaan ko sin Allah Ta'ala, bukan supaya karidaan ko sin manusia. Sa cukup hati niya amuin, karidaan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bibaitan niya palong niya, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Hisi silong ni manusia, amuin maksud niya, hati niya, ipagbak ni intuhan niya sin sampurna indayaw atawa ka kasanyangan idiri sintuhan kaniya na falyamal amalang saliha. Subay siya magmut-mutud huminang sinhinang marayaw. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Iban ayaw siya sumakuto hasamo siya amuin na tag-ipon siya pa Allah Ta'ala. Imana niya tiniya ayaw niya lamuran sinamuin kasyirikan. Imana niya ayaw siya magnet sa pamamagsambayang. Ayaw siya magnet sinsambayang niya yaon at niya magpakita-kita siya hapagkahin niya manusia atau ka mga kabagayan niya beya. So, o makakita ka niya, parayaw niya turin pagsambayang niya, mangwero makakita ka niya, masapat, ibawero, kuhan niya, tinabog ka maraya tanto biyayan. May timpig yan, losin Allah Ta'ala, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Ayaw siya sumakuto, hasabo siya himihinang, sindaakan ko. Imana niya, ayaw siya ang imagniat, sinamong pakita-kita biyayan in kakahinang ngayon. At niya supaya magbilib in pagkahin niya manusia. Sa gawa, minang siya, supaya mauning ka-ikhlas doon na karna Allah Subhanahu wa Ta'ala yung paghinang niya at niya sambayang. Hinangan niya sambayang karna daakan sin Allah Ta'ala kaniya na pabila mahinang niya karidaan siya sintuhan na Rabbul Alamin. Na din sa mapyaon, mataod to din na muin manunsyuki sinamuin ayatan ini hati niya maksud niya. So pamalong ta mga magbasa Quran na isang biyaya. Na sabi amon atin niya ipagbasa Quran, ibadat fa Allah Ta'ala. Na ayaw talamuran si sinya tahati niya, biya long tabiya malingkating ko ini hati niya magbilibin tausin suara ko ini, biya ini. Hasubay amo intibukan ta na inyat ta amo in, karna ibadat fa Allah Ta'ala in hinang tayaun. Na supaya ramir magrida kato in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Hati niya, jokob siya intagdapo sin agam, wayro unduga in biyayan. Kita ni bin hadis, kataan mga hadis, yaon kya lulukis halom sin amuin panagnaan, sin amuin mga kitaban sin hadis yaon. In hadis ini, innamal amalu bin niyat. At ini riwayat atau kasanad niya Umar bin Khattab radhiyallahu an, in riwayat niya amuin Bukhari ibani Muslim. Yan. In hadis ini, agun-agun katang kitab, na kitab hadis yaon na panagnaan niya innamal a'malu binniyat katan amo inhinan kita ang sinallahu Ta'ala uno inyat si manusia doon semarta intumba sinallahu Ta'ala kakainang yan hangkan zaman sin Rasulullah o nambukuso tiniya mabaya siya maghigira pa Madina sa gawa mas makusugin amo hindi na siya maghigira biyayan. Hawag to kita niya intunang niya, nakaagad haama, naghigira, naglain pa Madina. Nalong niya, maglain na kulong niya pa Madina, maghigira ko pa Madina, supaya long niya, maasawa ko intunang kuyaon. Arakala long niya, maasawa sindugayin biyayan. Naghigira siya, hakar na sinamuin maasawa na intunang niyaon, na naasawa na intunang niya sa weroon pahala, amuin makawa niya, din Allah Ta'ala. Amurain, nakawa niya, nakakawa siya hamuk babae biyayan. Adena sa papiaon mga palanggungan ng mga agama Islam na subetod in manusia apabilah minang siya hamuk kakahinang sindaakan sin agama subeya kaniya in muhasaba. Imana si muhasaba pegian amuin hati niya auditan niya in ginawa niya biya ginawa paran niya. Uno ba in hinang ini kansiyo ba hisi nagdaak kako sin hinang ini. Napabila lang ni Allah Ta'ala nagdaak na subay amuin ikhlasan niya tinya karna Allah Ta'ala in paginang niya siniyaon. Karna Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karna mga manusia biyayan. Na din ang sabab yaon, na subetud amuin,
paonon ingkatan, amo in kakahinang ta din naman himumungan ta, amo in ikhlas pa Allah Ta'ala. Hapabila lang ta in kaonan sin, amo in himumungan ta ha, agama sin Allah Ta'ala atau kapanawag-tawag tabi hati niya, tulos ikhlas biyayan, na magpakda pangatayan ikhlas. Hangkan on mga tao amo in, magsunod-sunod silang biyan natin niya amo in, magpasaplag ha agama biyayan. On doon hamuk parwa, long mumitabay hikwan niya tumalingkat sa kilupahan ko siya. Biya, kilupahan ki mga lalawngan niya biyayan. O ni sa mambuklaw niya biya, biyalong ni simunong papangatayan kin mga himumungan niya to biya, hati niya nakawaputod. Napabila in pag-deliver sin himumungan ikhlas pa Allah Ta'ala, na on doon timatay mo ikhlas, na damagpag papangatayan ikhlas biyayan. Damagpag biyayan. Napabila lang tabok ni ikhlas, na tayo mo kansin tayo nga mo gamuha, maripansi pa. Hadin sa bapiaon mga palangungan na mga agama Islam, sibura in kita amuin nag-deliver sin amuin mga himumungan ha agama, suway paonon ng kaikhlas. Damikian in kita amuin nag-anad-anad sin amuin aturan sin agama na ikhlas unta in pag-anad ta kaniya, pagpangadsi ta kaniya, hasupaya mikit halom sin pangatayan sin manusya. Biya upama niya mga palangungan na mga agama Islam. So pamain kita studenta dihayan na pagdatang sintes, ang pakita pas mag-study biyayan. Uno inyat tarito, ang nagyah. Supaya kita makapas. Di kita mapil sinamuin, ikhtibar yaun atawa kaamuin imtihan yaun. Di kita mapil biyayan. Alhamdulillah, on waktu makakawa ko excellent atin niya amuin kuan biyayan. Atin niya mga very good, mga kuwate mataasing grade mo biyayan. Sa gawakwas sinamuin, ikhtibar yaun, amuin pag-test yaun, naon waktu nakalupahan mo katanin amo in study mo yato. Mayta sabab inyat mo supaya ko sadya maka-answer sin amo in imtihan mo yaon atawa ka amo in pag-test mo yaon. Na apabila ipag-study mo hati lilail hati niya karna Allah Ta'ala paghati din sin panagnaan nag-memorize ko nag-study ko yan karna lilail supaya tamaod din panghati mo us tamaod day sabin amo in maka-atuan mo atawa ka amuin, maka-implement mo kakahinang mo hadaakan sin aga mabiyayan. Na amuya unin ilmu, tumakkal ha pangatayan sin manusia. Iban, damagpak da ha pangatayan ikhlas, hamuin tao amuin, timataynog ha amun ilmu yaun. Na din sa bapyaun, mga palanggungan na mga agama Islam. Kita ni ba in hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, awalu man tusa'ad bihi naru yawm al-qiyamah man ta'allama li ghairi Allah wa lam ya'mal bi'ilmi. In panagnaan long niya don sin Rasul sallam amo in manusia panagnaan ikatilo ikitilakbo halom sin apoy narka jahannam amo in manusia nangangadji siya sin ilmu habagkan karna Allah Ta'ala yung pagpangadji niya on waktu karna dunya biyayan karna dunya upama niya bukan karna Allah Ta'ala salta wala niya nakaatwal yung panghati niya. Wala niya dahinan. Hati niya, wala niya iakaranin amuin kaya pangadyan niya yaun. Na panagnaan, daw si Rasulullah. Namikyan, law ni asyaddu nasi adaban yawm al-qiyamah, alimu lam yanfa'ahu Allah bi'ilmi. In panagnaan atau kapinakamahunit, in siksa sin Allah Ta'ala adlo qiyamah manusia, amuin manusia, nakahati siya, ha pakaragyaan sin agama, sa wala nagmumpaat kaniyain, amo ilmu niya yaun. Wala nagmumpaat kaniya. Na din sa bapyaun mga palangguan na mga agama Islam. In kita niyo, kaya wagiban kita niyo katang, manghindu ha agama, siburain amuin, nakapangadji ka mataas, atawa ka wala ko nakapangadji mataas, kaya wagiban kau, hakadar, harendi insa zanikan taan sin panghati mo, amuratin ikapanghindu mo biyayan. Lalu siya salam, baligo ani walau ayat. Bisa nang kaayat. Fatiha sa zing kingatan mo biyan. Fatiha, kingatan mo siya. Kingatan mo yung pagbasa kaniya marayaw. Kingatan mo yung mana niya. Ayan, ipasaplaga na in Fatiha yaun. Hamurating kingatan mo biyan. Makaroon ko si mga tao, basahan nila hatin niya. Bakit amuin basahan nila, na hindoy sila sinamo supaya makurek yung basahan nila niyaun. Na rin sa bapyaun, na nakakuang ko sin ilhatin, nakapasaplag ko sin ilmu mo yaun. Nakapasaplag ko sin ilmu mo yaun. Na din sa bapyaun, mga palangungan na mga agama Islam.
subayin tao amo in nagdarasin agama na nawag-tawag agama din na sipat ikawalo na subay baken siya ananian. Uni piyagyan ananian, bambaken niya hati niya amo in baken niya lasya, baken niya kampong na di niya na ayuputan biyayan. Bang kakitaan niya o mga problema o mga uno-uno pakaragyaan biyayan kakahinang nila baken na marayo na di na siya magindulong niya baken kuralong niya kampong yan baken kurala siya yaon ataw kakakitaan niya uno-uno pakaragyaan biyayan na maigin dia ulong niya hati niya may tama ulong ako baken kubangsa yan dukain bangsa yan para hal sigura mano siya biyayan na Muslim labi luba na intao nagdarasin agama na bagsubay baken biyadto siya biyayan kita ni bain hambuk mano siya. Hati niya sibura in hati niya Muslim, bakal Muslim, at tawag ka mga hayop, subay maonin amuin, ulong ta kanila niya. O kita ni ben hambuk mano siya, babae. Kaya ba ita hadis? Long niya, dakhalatil mar'atun nara fi hirratin. O hambuk babae, nakasud siya narka, hasababansin, hambuk kuting. Iuyo no niya in kuting yan. Biotang niya kulungan in kuting yaon, ampa niya hiatod madto paamo in wayroon mga taon niya, iban wala niya dihilang pagkaon, iban wala niya piyagwa din na kulungan yaon. Usmiya tein, kuting, nakanarka in babae yaon. Sa kway ulong niya ha, yan to hayop na siya. Nabiya din na bang mano siya, biyayan. Iban damit ka nambuk, hadis na isa, lang niya, aw nambuk Yahudi, diyotungan siya sin sobra uhaw. Sobra uhaw. Yan. Sakali, nakabak siya sin kupong, nanog na siya mantuminom siya tubig, pagguwa niya din na kupong yung kita niya iniro, amo in nagdilat na sin buhangin, ha sobra in uhaw niya. Imulong siya, marelong niya kaya na naman sin iro yaon, imbialong niya kaya na naman ko in amo in uhaw dahin doon. Nanog siya balik madto pa kupong, ihubo niya in sapatos niya atawa ka sandal niya, ampa niya liunan tubig, kaya to niya iulinan niya in usin iro ang panepe inom uwas lima sigin iro yaw ibang kimasay siya hanakapainom niya. Naunin jimato usog yaw. Kaya ba itahadis nakasorga iyang pulsin Allah Ta'ala indusa sinta uyaun. Nabiya din na bang mano siya mga palanggungan na mga agama Islam. Mano siya. Biya din na. In kaunan si mga sahaba si Rasulullah na wayuzhiduna fi ma indahum min fikrin salim wa mabda'in qawi. Hati na yung kaunan nila na hati niya zuhud. Hati na nagsisipat silang zuhud. Unin zuhud pegi yan. Sipat zuhud din hati niya. Kulangin halga kanila sindun ni imahalga kanila. Amuin ikasan yan kanila hapuasin kamatay nila. Amu yan timpegi yan. Amuin zuhud niya yan. Hangkan siya sanglitin Allah Ta'ala ha ayatan niya. Lansin Allah Ta'ala ha surah Al-Hashr. Lansin Allah Ta'ala, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. In kaunan si mga sahaba, siya sanglit sin Allah Ta'ala. Uno in kakahinang nila. Di na sila mangilasin lasya nila, kampong nila, hangkabangsa nila. Basta ipunda sin Allah Ta'ala na maulong sila. Palabihon nila, magpatiag, in ginawabaran nila, bisan amu-amura in kahalan nila. Palabihon nila nintay mangut nila. Sin ulong nila biyayan. Alam sin Allah Ta'ala, hisyo si mano siya. Amo in maig niya din ha, pangatayan niya in amo in ikot hatay mangud niya na sila in mga mano siya magdapadapa sin paruntungan na adlaw kiyama. Haday na sa bapyaon mga palangungan na mga agama Islam. Hambuk waktu di matang para Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk uso. Inusong yaon landuin hapdi niya. Long niya ya Rasul, pakauna kulong niya, lando na long niya in hapdi ko ini. Di na agon siya makatindog sin hapdi niya un. Na long sinasalam, tagad kulong niya, lamawaga ko pagkaon, ha mga kabayan si mga kaasawahan ko, na paglawag niya, wayroong kiyawakan ni Bayan. Inagi niya, ala rajulun yutifu hadihi layla, yarhamullah. Olong niya hambuk din kanil, iyan ni mga sahaba niya. Hisulong niya imakagos kaniyo, hati niya maghihitirah, hati niya maghormati sin, amo in bisita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kaulungan si sin Allah Ta'ala. Timin, dagi namuk usog din ng mga bangsa ansar, long niya, ako long niya Rasulullah. Nalong sin Rasulullah,
hataw yaon kadto kolong ni hayan dahan nalong ni usog ini madto pa asawa mo. Madiyan yan na. Pagdatang niya pa asawa ni inagi niya, yari lang niya ibang kulong niya bisita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lando na inhap din niya. Uno ba, ang balong niya makapakaunta kanila, nalon sin asawa niya, wallahi ma inni illa kutas sabiya. Wero lang na ikapakaunta kaniya, malengkan amura in kakaon si mga kabataan ta ini. Mga kabataan ta ini. Nalon sin bana, fa idha arada sabiyatul asya'a, fanumihi. Balong niya, masuk na in wakto sin pagkaon sin mga kaanakan tayan, napatuga na sila. Ba't di na sila makakaon? Ipakaunta na lang niya kaniya in kakaon ini. Fa'atfi in siraj. Hati niya, apabila kumaon lang niya yan, na hati niya pungan tayo ilaw, impanghati niya, mataw din kakaon sampai kita on kakaon tabiayan. Sakali amura impia kaon nila, among bisita yaon. Sa kakaon simbata, nagpatiag na sila mga kaanakan nila, hati niya, amuin, piyakaon nila dahata o yaon. Nahinang nila yaon. Pag may naat, na hiyatod niya na para sa salam, into yaon, na lando, in kuyag sinallahu ta'ala, hamano siya yaon, amo in usog, iban asawa niya. Amo in piyapanogan sila sinallahu ta'ala, asbab sinuzul sin ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hati niya in kaunan nila diyaon, hati niya nagpatiang sila sin ginawabaran nila. Hati niya bizan in kaunan niya amu-amura, piyakaon nila, dihil nila, hamo imbisita nila, ataw kabisita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyara, dua magtay mangud bihayan. Hawag to amuin, pagbuno, doon na hula Syam, Yarmouk, Ma'arakatul Yarmouk, bihayan. Nakaagad inamuin, dua magtay mangud ini. Hamuk riwayat, magpangtungod sila bihayan. Na, inambukat niya na-assign siya magbuno, inambuk na-assign siya amuin, magdarasin mga pagkaon, pag-inom bihayan. Kita niya in, tay mangud niya, ataw kapangtungod niya, hati niya na haul. Na nangayo tubig kaniya, diyahan niya na tubig na pagdatang niya madto na lon sinan sipak niya, long ni sobra long ni hapdi kulong niya, sobra long ni in, o kulong ni painom makulong niya diyan. Wala ni inom ng tubig, daha mo long ni patay mangud ko, nagpatiag siya. Daha mo patay mangud ko, arakala labi ding kako insipit, kaya na naman ni ataw kauho niya. Na diyan na madto. So naisab inuman sinamuk yaon, na nakapagsaw na isabi na ang sipak niya, long niya lando long nin uho kulong niya. Biyayan. Nalong niya daman to patay mangod ko, wala niya na isab inumin tubig yaon. Dahalong niya man to patay mangod ko, arakala labi din kako in kaya na naman niya sipit ataw kauhaw. Pagdatang niya man to, niyo to inapas niya, wala niya na inumin tubig. Biyalik niya pa ikadua, niyo to na isabin na pasin ni kadua, wala niya na inumin tubig. Pagbalik niya pang tungod niya ataw katay mangod niya, na when niyo to na isabin na pas, bilangin tubig tiyo-tiyo bihayan, whereon nakainom kanila, hasa babansin pagpatiag, sinambuk-pahambuk kanila bihayan. Na din sa bapiyaon, nakiaulungan sila sinallahu ta'ala, sa babansin sipat yaon, amuin, siya sanglit sinallahu ta'ala, sipat si mga sahaba, sin Rasulullah sallam. Mura-murahan mga palanggungan ng mga agama Islam, amuin makasuksok kita madto pa amuin pangadatan si mga sahaba biyayan, supaya madawat nato in ulong sin Allahu Ta'ala labi luban na hapwas sing kamatay sing kita niyo, paonan nato in pagkasila sa antara sing kita niyo, iban amo in pagpatiag, iban amo in pagmaap-maapi biyayan, supaya maonin amuin pakaragyan marayoin tahalan si mga Muslim biyayan, haantara nila biyayan. So pamaontay mangud mo amuin, di mo siya ang mga palangin na di mo kabayaan biyayan. Na tumtumasa sa palangin niya marayaw. Amuya ti makalawasing kangian niya biya. Bagkan amo intaki-taki unta hati niya biya buring karayawan sintaw yaon. Busaon sa sadza asibi to biya mukpilak yaon lagpo niya kangian niya biya yan upama niya. Na amo na di taki-taki unta. Dita nakakita ni biya budia to karayawan niya.
na bakanya tu sifat sinto beriman fa Allah Ta'ala. In sifat sinto beriman, bang ong kangian sintay mangud mo yaon na ayaw ko magpansin, ayaw ko maghasil sing kangian niya, hasila sa zaing karayawan niya din, hasabap yaon, maigin astol mo kaniya, iban maoning kamaapan, ataw kamamaap mo siya, mura-murahan mga palangungan na mga agama Islam, amuin magmumpat katutan yung ingkatan mga ayatan, iban hadis, ibang mga kakisa-kisahan din ng mga sahaba, insyaallah Ta'ala, sanwasil hadis, al-usbu al-qadim, insyaallah Ta'ala, halas niya mangindo kita ni fa Allah Ta'ala, mura-murahan, amuin pa lanyutan pansin Allah Ta'ala yung pangumuran sing kita niyo, amuin humaba pa nin mga pag igyaza na to at tawag ang pagpatumtong sinambuk-pahambuk kato tanong biyayan, amuin tiranan sin amuin Islam TV ini, mura-murahan magmumpaat kato tanin ingkatan, amuin mga kwan na to. Wa qala rabbukum ud'uni astajib amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Allahumma man arada lana su'an bil islami kaida faj'al kaidahu fi tadlilin wa halak wal maut ya rabbal alamin. Allahumma man arada lana su'an bil islami kaida fakidu murudda kaidahu fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim ya rabbal alamin. Rabbana afir alaina wa sabra sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.